Lai spa lai pusau. Kanambar lai spa lai pusau. Nagabendagan higasngi ba uday mau ulayalam yangi saga jingit ka jangu inambu baro ke jing dumo jangi ki ba pangi ba shitam kamda me baro ke himmen ke para ke ba shimenda online hagane ga mas bakin dap daga jinga ke jingar ko kumjuru mangi iwai pa iwai kamda me kadba ngidam pen kare naga bendaga sngi boram pen de kos inang duwai bagin dap daga bor jangu men siem ba koi ha kerteng upa baru kon baru mensi yang bakuit Amen. Kajinga jongo trai jongi Jesus Christ bad kajingi jongo blai lem bad kajinga sulak jongo mensi yang bakuit kindon rengkat bad pi barong Ringkad bat piru. ko himen ko perat tongin pin kre yalade nagabinda kane ka mas ka bakuit paunang pin kuid yang ina ki pop jongi ujisu udang pensle pad persadi ki apostol kumno banyale persya ya kabor jangkane ka partai kadba ngilong ki banget ngin saya kendo bun ki jinge halindi singhing changi henre jisu ong yangi wat num do jingkarmen dong long ke bayaiza pad yaine badu hagne ke lepat tongina gar pad naga binda bahar ki pop ki pangilale ki jingduna jangi jing talot jangi kamda me bahar ki jimlin basniu kaba pending yangi ai bau jisu nang ai bor yangi halor bahar ki jing sniu ar ki jimlin bas sniu jangi jisu be map yangi sai kud yangi na kini ki pop jangi nga pala How blade and board baro. Bari happy ko himen ko para bangalale pop shibun dagi jing barkhat dagi tin dagi kam dagi jing le klet dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakrao be jonga namar kata ngakar pali kamari abakui kabayai sa kati soti ya kiangen bakiri kui bari happy ko himen ko para bantuwai nagabinda jonga how try ublay jangi ublay badon bor baro nis ne yangi barendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen.
itu ay nagabinda ki jingdumu babha baro kamda me pigi kuan samla kadda bidang late pai shalaga jangi inga sen pelong ke saki nagabinda ki kimigi pa nagabinda ki bayid batoin jampi baro duai ba pinang iyo ke jinga ben yaine bad ke jingrai kabapilashim rengkat badu jisu duai ru nagabinda ki ba pangi ba shitam baro duai kerpang nagabinda ka Pentecost retreat kabangistang na kaneka sngi todi nagabinda ka jimpet meet Pentecost sngi saijan hindri hadu ka dar baje nagabinda ka Pentecost convention aganeka sngi utrai to ai baka bor jungamen siem bakuit kan wan hiar halo jungi ngi karpat ko trai bangin bas kem yaka mon jame haki donut But bangin pinpao iaka haga jingim bariu berlay. Dau try jungiu Jesu Kristu kun jame. Uba im bad sensya rengkat bad me. Haga jingilong kaway jungamen siyem bakuin. Ublay jinom la jinom. Amen. Hato pilayop Riang yo mensiem bakhoj haba philangai kajing pule na ki kam jong ki apostol katbau Apolos udang don ha Korint u Paulus ulalej leng ba ka jella basaneng bat ulapoi ha Ephesus hangta ula shem katto kat nengut ki sendran te ula ong haki hato philayo pediang yo mensiem bakhoj haba philangai bat kila ong nyimpat juyo sngo ba udon umensim bakhoj bat ulaong te hakae lapen baptis yapi kilaong ha ka baptisma u Yohanes u Paulus ulaong u Yohanes ulapen baptis da ka baptisma jong ka jingkela ka bamut udaong hakipat ba ban nget ha uta u banwan hadin jong u kata kamut u Jisu anda kila yo sngo yakane lapen baptis yaki haka kerteng utrai Jisu bat haba u Paulus ulabu yala kikti halor jongki umensiem bakhoj ulawan hiar halor jongki bat kila kren da kiktin kithlej baper bat kila yathu lupa kila yadon baro kumba khat arngut te ulalej rung haka sinakok bat lai bnai lenter ula kren shlur da kabaya pen inia bada kaba pen kendo jingmut yaki syapang kahima ublay kaktin jong utrai Nakasam Repupra Kanambar Nyospa Sanpulai Try again.
Hallelujah, Hallelujah. Ngelawan na upang ngelawan siya kapatay, ban mentangin ay kapatay, ban let siya upang. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utray undon rengkad bat pim. Rengkad berbiru, Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kum u ya anis. kaburom hami kutray. Kisinran kila ong hau jisu. Minda te me kranshai kadar. Om da kano kaparshi. Ngitip minda. Bametip ya kie baro. But mem don't come ba uno un kliyame. Da kane ngingit bamelawan na ublay. Ujiso la jubabi ki. Piangait minda. Kapor kan sa poy, dasisya kalapoy, haba yan sa pinher krad iapi. Uway pa uway, shala ka jong kaying, pat pin ino iya nga marway, pinban ngamlong marway. Naba, upa udon rengkat bad nga. Ngalayatu iya kane hapi, kenapa hanga pindup siem jingsu. Haka pertei pensangat jinjar. Henry tos ngos ngai ngala job ya ka pertei. Ka gospel jong utrai Kajingero ini ko Chris. Kohimen ko para bayir hautray Jesus Christ kadba ngilarung hakaneka sngi ka ba pinkre jongka nagabinda ka Pentecost nginang iosngo ya ke jimpule baro kalong halaru mensiem bakui haka kam jongi apostol ngiosngo ka jinkeli jongi apostol shaki paidba kibala ngeit hau Jesus hato pila yo pidiang umensiam bakoi. Kila ngeit hau Jisu Henry kimba Dios ngo siapang umensiam bakoi. Kane kalongka jingma jongbun kibriyo. Kiong kilong ginambur jongu Chris Henry kimju don jingyade badu mensiam bakoi wat lada kila yo pidia. Hangning Dios ngo ki apostol kila bukti halor kini ki bangeit but nangda kilayo pidiyang yaw mensiam bakoy. Ke jimbukti kalong kabakongzan, bandup dap da kaboro mensiam bakoy. Minin kadba pila shimenda, ha ke jimbene sakramen, but ke jimpensle mensiam bakoy. Lindo kilawan bukti halo jombi, kane kalong tik kumba, ki apostol kilale halor ki bangay. Nakata kadawngi karen barabor, siya ka baptism in the Holy Spirit. Kajimpensle how mensiam bakui. Ngi kibangit, ngi don kam biang ban pinki im ya kajingim jongi. Dena kata daw ki retreat kabangi pelong kayarap yangi ban yopidiang ya kajimpensle jonga mensiam bakui. Baptism in the Holy Spirit. But ngiusngo hangne ki apostol ki bala don badu Jisu barabor ki ong buun sin habapi hikay yangi ngimpat sautu. Minta pikiran puk-puk, pan ngistang ban sautu kindia. But minta ke jingidu Jisu kalastang ban sutir hapo jogi, but ki ong minta pim shim la karen haka parshi. Minshua pikiran haka parshi, but ngila kulmar jingmod. But minta Jisu ong hoit, minta pilastang ban sautu. Henry, what hadin kata ke jingam Jisu ong yeki sumarba. Pinsang ngat ha ke jing jinjar. Pinsah ngap ngat ha ke jinge.
Wadladang iyo pidiang umensiam bakuit, wadladang ilong Kristan, wadladang ilong giba shania hau Jisu maham kumno yengi ngideben huziar. Ngideben huziar namar, ubammen udang aptap ban penshoy yaki konjong obalay. Kakam jong ubammen kalong ban penshoy yaki konjong obalay. Kakam jong obalay yaw ubammen kalong Kangla diengi naka bantur syajan ujisu. Kangla diengi bantur sya kabaneng. Naka benta kane buon jait ki jingtinju halindi singkik. Naka takata ujisu la ongkum no ujisu ang haka perte pinsangat jinja. Henry ujisu ang tos ngain. Kadbanang ngat haka jinjar, kadbanang sya penshoy. Ngideben long kiba imbadu Jisu. Ladang ilong kiba kongo ya umensiam bakuin unsa penstadiang. Nagatakadaw Jisu ang kibriu kinsa raya pisha ki imbishar akamat kilat. Henry wat kusulay wat ting ba umensiam bakuin unsa hikaya pi kaya kaba pikren kaya kaba pinle. Kaneka long ke jimmantoy lada ni roy hake jimpensle jung men siem bakoi. Nagatakadaw ngi don kamban duwai man gasngi. Nagatakadaw ngi deben pinkare man gasngi. Nagatakadaw ngi deben ay jimbam ya men siem bakoi. Kaneka jimpensle kan roy hapo jongi. Bonsin ki brio ki wan retreat ki sahak ataka jinglong kuishi tayo ki duwai shirhem suki pasuki kahiarno yagatake jingkwa banduwai. Kadbanang hiyan nagatake jingkwa banduwai kistang banong minda ngam duwai shu ngam kwa duwai shu ngalang ngat biang hakajuka jingtinju batka pop. Bale ngim shimla pinkalain iyalade man kasngi da ka jingduwai. Shasin bangi shim ya ka jingrai banduwai ngide ben pinkalain man kasngi ngimlaban pinpep jingduwai. Ngimlaban pinpep bam gadi. Ladangi pinpep shisngi arsngi yaka bam gadi ngin stang ban sngaw tolot. Haka ju kadur ngimlaban pintolot yaka jingduwai. Padu jisuang pinsangat haka jingjar bat henre tos sngaw shngain. Ngala job yaka perte. Ladangi don badu jisu nginum sngaw ren. Namaru Jisu ula job ya kaparte. Haba ula job ya kaparte ula kular yang i umensiam bakoi. Umensiam bakud ulang so jangka jingjob jangu Kris. Nakataka daw katbangi pentre kam umensiam bakud hapo jangi mankasngi ngidang yo pidiang ya kaju kataka jingjob jangu Jisu halur ubamen halur uksuit halur ki jingjar. But ladangi pentolot ya ki jingduwai Kataka bor jangga jingjo pu Jisu kanum treju hapo jongi. Ngilong Kristan kawe ke liang, ngilong kikun ke ba yidia u Jisu kawe ke liang, henre ladang ngim iaine hagene ke jingi du Jisu ngin sangat jinja. Ka jingshisha kalon u Jisu la job ya ubamen, u Jisu la job ya u nong penshoy, u Jisu la job ya ka pop menda mangi ban job ya kane ka pop bad kini ka boruk suit ngide ban yalong kawe badu Kris to mano ba yarap yang ban yalong kawe badu Kris ude umensiam bakuit ubatre hapo jongi to ngi haban mangas ngi ngide ban ai bam ya umensiam bakuit ka yukirish bakuit kalonga jimbam umensiam bakuit ka ketino balai kalonga jimbam umensiam bakuit Ji rosary siya ka mariati suti kalonga jimbam umensiam bakoi. But ki kam isine kalonga jimbam umensiam bakoi. Ngide ben tur siya jan iya ki sakrament. Ngide ben tur siya jan u Jisu. Ngide ben yaraplem. Habang idap na umensiam bakoi ngin stamban snaulem yakiwe, ngin stamban id yakiwe, ngin stamban kindriu yakiwe, ngin stamban penshnain yakiwe, kumbau Jisuang snaushnain ha ka jingim jongi. Bad habangi lekumne ka jingim jongi kanang seiso. Teminda kumno ngilaban penkalain shushu, ngide ben don la.
ngidi ban duailan ngidi ban kershan lem ekiwai desi hakene ka tayo ngidon ga jingpeit mit Pentecost gito ki balait por one shong knamba pensenang penkalain jushu yaka jinga kaba pilayo pidia one shaka Pentecost convention barushis ngi duai ngi puson yaka tinu ble hakene ka sngi utrai kadba pe shimmenta kumkini kilat kalindi pensenang roistet hakene ka bor umensiam bakuit knamba unom penshoy unsa jingai nangi namar u Jisu ula job ya ka parte ha ka tinu ble ka kadau barabor ya ki kam jongo bamen aba u Jisu ngala job ya ka parte u Jisu mud banong ngala job ya uksui ngala job ya u bamen mendangi de balom parlo jong une u Jisu bala job ya ka parte tongin duai ba baro mangi ngin job ya ka parte kadbangi leit pai kin pi ki kin kon samlaru shayin jompi pinsara ya kanega jingjop jong u Jisu shaki himmen ke para pinde balong ki kun bala rem henry kid pilong ki kun bala job ha u bammen lembaka jing ya jan badu Jisu duai ko trai Jisu ialam yangi shaka jingjop barabor haba ngingat jingjar tapen shngai yangi daka bor jong men siam bakuit bangin long ke bayai ne bangin long ke bayakendu ya me man ke kelemat lemba umen siam bakuit hapo jongi karko kardo yangi pen koit pen kia yangi pelai lud yangi naga jinge naga jing jinja daka bor jong ka beneng enyaro ya utrai Jesus Christ ngeniang ngen playa ka jinge ka jangi nganget How blade baran bor baro unong How tao ka ka blade mat beneng ka mat kandel kendo Parao Jesus Christ kuin mamaray so utrai ni yaw bala pun yaw mesim bakuit Yaw balakan ka Maria Tesoti Yaw bala shalabing po Pontius Pilatus Lasanar na yaw layap latep yaw ulagya siya kibayap kagasni kabalay lamipan na kibayap ulagyo siya bening siyang siya kamon ublay upa badan bor baro nang daw in wan pan ban bishari kibayim bat kibayap ngangit ho min siyam bakoy akabalan Catholic bakoy aga jinga silo kirikoy aga jimma pikipo aga jimmi pat kato aga jingim bam jikut amen Kanambar laispa nrup kundai to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga bar jompi kanlong ka bapidiang hon hau blay upa badan bor baro to To try trying putting thing jingnya na kiti jongpi Na kanda ka zero Berkebrom ka teng jong u kajimantoy ini berkebalang ku jong u barok away to ai bakini ki jingterwa baklem tobria kin pin kuid yangi ko trai ba haki donu jangi
kinai ya kabor jangka jinga na bening da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringkad bat pi. ko kentiu ya la ki donod Ngi kan tiu ki xiao songin ai ngu ya utrai ublei jangim Ka xiong hok bat ka day. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa ba koi ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi o Jesus Christ ubala pau shinna habaro ke senran jangu hadin ka jimmi pa jangu bat lakintiu ya u shabeneng hakama jangki ba un pelong yangi ki nongyo binta ha ka jinglong blai jangu namar kata habala dap mia da ka jingkemen paska ka pertei baro kawe karsa da ka jingero yame ki bor benengru bat ki kinhun angel ki ruailang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya pen bena kalem sangen jangi kam da me ha kini gis ngi janga Pentecost bangilong ki kun badap daka daki sap ki pong jangu so jangu jing ai jangu ha ka jingem jangi dashisha melong obakoit kotrai katemei jonka jingkoit barrom namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensiem jame kumga umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ula pidiyang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada kabaingu yame ulakdia yavu badulai halage sinran u ong toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi haka ju keru kamenda lalaya bam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran u ong toshim batodi nakane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya kabayan penmi naka benda jumpi bad naka benda ki babon naka benda ka jingmap ya ki pop toleya kane ban kan mau iangam kosnam bakardor jangu Chris to pen kuy ya ki mensiam hadim pen kuy pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yang inau bamen ka jimmaya jongka jinge
Katasi Mahimam Yuni Namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia ba ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me bangi ke ba yo binda hakamet ba ka snam ukris ngillo ke bala penyet li kawe da umensri em bakoi token mau ko tra ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka parte bato penjana yaka haka jingi rengat badulia upa bakoi jangi u vilbet u bishop jangi but bar ki lingto but kirinium taken mau lemro yaki hemmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia daka ba kermen yaka jimmi pat but ya baro ki bela kalat no haka jingis ne jame top diang yaki shaga jing shai ka kama jame to isne yangi baro ngi karpadia me Barengkat bat ka Maria teisuti bakoid ka kami jong ublay. U Joseph bakudo kurim jangka ki apostol bakoid. U Francis de Sales bakoid bat baru ki rikoid ki bela pensobha ya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam chekut bat bangini ro bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamay ublay upa badon born haka jingalong kaway jungumen siyem bakoy baro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. Ko himen ko paratong induway nagabenda ka jingay kerpang halo jungi baro kadbangit jan ba bat ka Pentecost ngitrang iya ka jinga jang ka beneng ka dingjang ka beneng ka lerjang ka beneng halo jangi kamdame halor ka Pentecost retreat ka bangistang nadus ngi toding kat ki bawan na ka benda ka neg retreat kindap da ka bor hagini gilais ngi jang ka jimpen kare kerpang jang ka Pentecost kopa jangim Uba neng kalong ka bakoy kerjang jame kanwan kay ma jame kalong ka mon jame hakindaw kuba neng tuay yung minta ka jimbam jangi kabagasngi Matamap yangi kerengkang jangi kumbangir limap ikaberesniyo yangi padwadelang yangi siya ka jimpan shoy and rate ka palay yangi nagabasiniyo to palay yangi ngi karpad ko try na ka jing siniyo baro haka jing spoon jamme to ay jing suk jing sign haka sngi jangi knamba da ka jing arap ka jing isne jamme ngi light barabo na ka pop bangin yo jingeda na ka jing jar baro kadbangidang ap kami lindi aga jing karamen bakoy but ka jingwan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Nama ka jume kalong kahima ka jume ka bor bat ka burom jinom la jinom ko try Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy what pay di ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pi Rengka bat pi tap da ka jingi do Christ tongin yaingu markeliang So
hakami ukun lambro jango play. Hakumi ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala kort shaga jing kawai jango ukun lambro. Bukan rat yang belum bersama pementerung pakai yang jengah. Berarti kemensim jengah sekiaki. Kami pakai senang jango kais kendainya shaga jing.
halor ka parte, halor umamen, halor kita mulai bagi lagi pun, iba jumpa terkoyak ikan sen, terkoyak iba iba kain jumpa, bagi lagi pun, dapat daga jingga men sampai Yesus, men siapa koin, banyak haleluya, 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 To nginia duai. Tos nusine bandon lem baki pai jame ngi karpahar kotrai bato yalam yakitu yakibamela pendap dage jingmaya bakenja beneng bakenjam naga jingim barim shakabatimai da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka batpim Rengkabat hiru. play badon bor baro in karkoyepi uppa balukon badumen sim bakuin Amen. ya lesuk ban penbana ke kubar bapa jongga jimmi patu Chris haleluya haleluya Ngisong Yau ho le. Haleluya. Haleluya. ngapen kan mau ya pi bara ke bashi menda online ba ladapi ko ban shong retreat lai sngi snga long bala kreban wan na do sngi toding jan mit adu sngi ubele kini gelong ke sngi ke kerpang jong ke sngi jong ke pentecost kalong ke jimandoi baro ke bawan shong retreat namar ngidang pen kare ya pi naga pinta ka sngi borong pentecost Kanambar kandai pun nhiều. Kaburom hau pa berukun meramen sembokui. Maralong haba maningkong kunci bentar baraboy jenam lai jenam. Amin. Ko denur bukui tam jong Jisu. Tais naigi. Ko angel berkiru kuit baro. Tutuai ni kebentai jengi. Ko komi ke jing sengau lem. Tutuai ni kebentai jengi. Tang pa berukun meramen sembokui. Amen. Eni ro ya mi ko trai Jisu Christ. Amin.